Ubuhlungu ayipheli kusabalala indaba yokuthi izolo ebusuku kuzwakala imbiko ethi idutshuliwe linyanga yawo mhlawumbe uyalengana edume kakhulu nangempela masithinta umndeni namhlanje sathola ukuthi kuyiqiniso sengathi ngahamba kahle ebiyithanda kakhulu ukusiza abantu lapha ke ebekuthiwa ugodo olulala amankakana ngekuze khona ke insizwa lapha ke uDr Zikode ithi cha yona ibingakaze ihlangana naye kodwa ke insizwa yazi ukuthi khona la endemeni futhi iyayigaya indungu ngale wethu ngaphandle kokusho isikhathi sakho asingene nje kwivideo yakhe uZikode efisela ugodo olulala amankakana uhambo oluhle. Yes, mina ngizokutshela ke manje iqiniso ukuthi mina ngihambe ngojika phi mina. Yes. Ngasuka la ngihamba nomama ngajika lapha eMaputo. Yes. Ngabuya ngazongibeka. Ngahamba. Ngadlula eMaputo. Ngangena eMamboni. Ngasuka eMamboni. Ngasuka eShibuto, ngasuka eShibuto. Ngahamba. Ngayojika kwaMngoyi. Ngafika kwaMngoyi ngadlula. Ngahamba ngayo kuMaronga Sithole. Maronga Sithole. Ngadlula. Ngaya ngawela iRia Zambezi. Ngiwela iRia Zambezi ngathi iRia Zambezi Kilimani Mkhupa Mlanju. Lapha mabafika khona bakubingelela bethi abetha mseliwa uthi apenenywa. Maba kubingelela bethi amseliwa uthi apenenywa uyavuma bethe sakubona ukuthi wena unjani. Abangakini kodwa laba. Ngafika ngawela ngasuka ngawelele eMalawi. Yes. Ngadlula eMalawi ngathi Nampula. Ngihamba ngama province amakhulu. So lento le ngihambe kakhulu babulukuzana babomsweli ngifuna impilo ukuthi ingane zami ziphile. Ayikho into mina engenayo la ekhaya. La ekhaya yonke imoya ngikwazile ukuyibamba ngihlezi nayo ene idlozi noma kuthiwa idlozi lilikhuni kangakanani ngiyakwazi ukuthi xasulule idlozi. Inkomo nginayo angazi ukuthi 200 bani. Imbuzi nginayo uzoya khona lapha. Imizi yami iright abaxakekile bayadla ngalento kade ngihambelanga mina ukuthi la ikuzomfina uzontlinya izingane zami kuzontlinya umndeni wami ngangilanda ngihambele ekuthenini mina ngifuna ukusiza iSouth Africa. Yes. Ikwazi ukuphila. Ngifuna singakaye esigodlweni lesi sokugcina uthe ilumbo noma ngabe yiphi inhlobo yelumbo uyakwazi ukuyibheka. Ngiyabhekana nalo. Siyabhekana nalo baba. Siyabhekana nalo impela uyabona siyabhekana nalo. Khona manje umunye ubaba osuka khona manje ngesumusho. Ngisho ukhalinyo kesisungu. Yes. Angifuni mina mawufika la ufika usejubanini. Ufuna mawufika uba nensuku mawufika eFriday uzohamba Sunday. Yes. Mawufika kanjalo nje bayazi nje abantu. Hayi labo ufika la awunandawo yakulala abantu awunandawo ukuthi abantu bazolala kuphi kodwa wena manje wena uyinyanga kufuneka ukuba nendawo lapha izinyanga zizofika khona makufika abantu ufika ubangenisa khona balale khona. Sanibonani bafethu kunjani ngiyathemba ukuthi niyaphila hlala sezantsi ngiyanibingelela ayi bafethu mani ngiyabona lapha kuloke kuyatrenda kuthiwa hayi ikhehle lidala lapha ubaba ugodo olulala amankankane lapha kaMhlaba uyalingana akasekho sishiye kabi ke ngomlilo ibhlungu ke lento bafethu umoya wami bebhlungu kakhulu akuyona inyanga ebengiyazi akuyona inyanga ebengijwayelene nayo yes bengimukela lapha ayideni kodwa ngiyibona ukuthi ayiyona into endala ngiyayizwa iyagaya yona uyabona kube bhlungu kakhulu man uyazi okungenzeka futhi ukuthi izitha zakhe ziqubuke eminyangeni okanye izitha zakhe ziqubuke lapha eziqubuka khona ngani ngoba izitha siyayithola emgaqweni nje ungasolanga ngaluthi isitho ugcina umuntu esesitha sakho kakhulukazi nje
njengoba sizinyanga ngiyazi mina ukuthi sizinyanga asithandani sodwa futhi asifunani sodwa kungenzeka futhi ukuthi mhlawumbe lokufa lokhu kuphume enyangeni ngoba phela zinyanga siyazi ukuthi nesigijimisa ngesikhathi semithi sigijima isikhathi semithi kubona ukuthi uyahluleka emthini gcina sewuthenga inkabi ukuthi eyanishise le ndoda uyayibona bafowethu anything can happen ngani ngoba kukancane ukuthi ke na your client okusizayo mawusiza ngokweqiniso ikukancane ukuthi ke na lingathatha umlilo liubhekise kuwe uyabona ingakho ngithi mina no lento ngiyayisolela lapha enyangeni nginesizathu esenza ukuthi ngisolele ezinyangeni zinyanga namona ninenhliziyo ezimbi nazi ukuthi eninyanga mayiphumelela akukho right kahle kahle umuntu okumele aphumelele la wena umuntu okumele akhuluma izinto zenzeke la wena engani ngikhuluma ngami nje mina ngiyazi nani South Africa niyazi uyabona niyazi mina kubene kuba nama accident amaningi la eSouth Africa amanye awo ngiwakhuluma engakenzeki athi mayisenzeka ngigxekwe ngenkathi ngikhulunywa ngigxekwe ngishawe ngapha nangapha inyanga zodwa emaceleni phela futhi ngishaye futhi on social media ngezezi ngigigiyele zithi ke na hey jayisola zayiprofessionalani emafonini nabo abantu sebekhipha amagama abantu uyayibona ithi into mayisiyenzeka ngizoxolisa nje lapha emndenini kaBhuti usiqiniseko mina ngamkhuza it was December kodwa ingozi yamehlela ngoMay niyangizwa ithama isimehlela ingozi akakho ngazange eSouth Africa ukuthi ke uzikode wayisho lento kodwa zinyanga ngifuna ukunitshela amanga na inyathela ngeenyawo nawadla nje amandla ekuqaleni sekugcineni uyayibona ndaba nangafuna nokuthi kukhulunywe ngayo umuntu owangifonela mina uyedwa uDlamini Mzimba uKhalimani wathi uzikode wayikhuluma into yenzeka ngempela uyabona ngathi mina no ngangafuna ukubukwa ngalokho ingakho futhi ngingakaze ngiyikhuluma leyo nto ngani ngoba vele ngangafuna ukubukwa ngayo uyabona ngisho kuzolinyazwa umfowethu uDubula Mbatha ngayikhuluma lento uyayibona ndaba gcina manje sewusaba ukuprofeta izinto on social media ngani ngoba ezinye zezinto mangabe sezenze ngazogcina nawe sewusole kanti no isiphiwo nje owazalwa nazo khulumani phela zinya anzange nize niyicindezele ngeinyawo waqhamuka umuntu wasempumalanga waqhamuka nesikhwama wasibeka la isikhwama wathi ke na ngithe mina uzongenela u500,000 ngathatha u35,000 wakhe yabona loyo muntu loyo ekhandwe yinina zinyanga nje mangisuka mangithi ngingena live beyinyanga ihlangene lapha ku TikTok mangithi ngiyangena ziyangilingisela inyanga zikhuluma njengambona ukuthi hey siyajabula lezi inyanga uyayibona ndaba hayi bafana bakithi khohlwani izingane zika mama ngiyona lento engiyona uyayibona ndaba ngixolise nje kakhulu umndeni wakaMthembu phephisani bafowethu lalani ngenxeba bafowethu akaphumule umfowethu usiyazi ukuthi ke vele bekungenzeka ukuthi ke na umona wenyanga ngenza mhlawumbe umona wasemabhizinisi umuntu omnyama unomona umfowethu sibone unengane eziningi nabafazi abaningi sibonile umfowethu unamatekisi sibonile umfowethu left and center uyayibona ndaba yize ngingakaze ngifike kuyena yize bekimwele kudeni kodwa bengibona lenyanga iphila kahle le uyayibona ndaba okuyezinto ke bafowethu ezenza ukuthi singazwani nezinyanga ekubeni ungenankinga nenyanga uyayibona ndaba mina nje ngiyuzikode mina nje qobo lwami inyanga zingifonela ngaza zingifunela ini uyayibona ndaba kodwa zenza ngayo yonke indlela ukukhanda inyunyana engathengisi ekutheni kubulawe igama lami uyabona inyanga ifika isame ngabantu ukuthi ke la ikubulale ngabantu ihluleke ithi isame ngomuthi ihluleke kuyophelela esibhanyeni siyazi bafethu ukuthi ke na into yeniqedele emlilweni ngoba hayi bafana bakithi vele sizinkunzi bafana bakithi sizinkunzi siyalapha nje asisoft asiqofisa siphiwe asihlala iscash thina sizoza kwethu sihlala iscash yes phephisani umndeni waka Mthembu lale ngokuthula babugodo lala mangangani lale ngokuthula mfowethu lale ngokuthula nobona abanyeke ebebengamfuna ugodolo lala mangangane sebeloku bempost RIP umoya omazwa kumana manga zinja fika kanini nibulele nje